Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 15'i çarşamba günü. Kerech'nin ikinci tuzetu cezahanasında pisliler iskencege uğratıla. Kırımsız cemaat işi büsünün koordinatörü Tamila Tashev bildirgenine göre koloniyada Rusya kuvvetçileri için adilgana şalav, uru ve işlerge mecbur etuv gibi usullar kullanıla. Sabah Kreml mübüsü Murat Aliyev'nin sözlerine göre iskenciler sebebinden bazı pisliler özünü öldürmek isteyedi. Aynı zamanda koloniya rehberliği bu hareketler hakkında haberdar ama buna karşı hiçbir çare görmüyor. Колишні в'язні Керченської колонії пов'язують. Bu hareketler Kerech koloniyasının sabah pislileri 2015 senesi Omsk'tan kelgen 5 koloniya hadimlerinin bağlay. Olar Kırımga Rusya standartlarına göre pislerinin nasıl etip oyunu alıp barmak gerek olğanı öğretmek için keldi. Böyle hareketler Kırım ilhak etilgen son adi bir şey oldu. Elektrik toknen iskence yapmak pisliler için sıdık tokmek. Суықта пол векенев юмаға мejbur етелер. Егер бірісі қаршы шығып yapmaға істемесе, оны ұралар, сойындыралар. Қалған таяқ не адам намысына кермек біле істейділер. Чоқысы дамарларыны кешмек істейді. Böyle ақаретлеріні чыдамамақ үшін иқрак ютуб өзіні өлдірмеге істейділер. Олег Сенцов сағве açılıqны devam ете. Bunun hakkında Rusya hukuk korçalayıcısı Zoya Svetova bildirdi. Bir gün ogune o Ukrayna siyasi mübüsünü Labdytnage şehirinin koloniyasında ziyaret etti. Sentsov her şeyini anlay ozalını ağır dep saya ama hiçbir alda açılığını toxtatmayacak. Bunu Zoya Svetova RU-TV telekanalına intervyu bergeninde haber etti. O Ukrayna rejissörünün palatasında koloniya rehberi ve daiki hadim ogunda ikisi devamında konuştu. Sentsovga evvel barıp çıkmagan butun mektuplar ona berilgeni hakkında hukuk korçalayıcısı aytıp berdi. UA TV telekanalının muharririyeti ise yollagan mektuplarına Ukrayna rejissöründen cevap aldı. Sentsov'nun doğan kunu arifesinde yılının 13'inde bizim muhbirimiz senatdaşları ve dostlarından hayırlav varakalar yollagan edi. Ayrıca elektron şekilde de yolladı. Bir ay sonra cevap geldi. Selam aleykum. Mektuplarınız, hayırlarınız ve samimi sözleriniz için can yürekten teşekkürler bildirem. Hiçbirinizni onayetsız alda kalmağa istemeyim. Ümitim bir zaman sizler ile görüşürüz. Ne kadar tezce olsa o kadar iyidir. Kiev'ge, Ukraynaga ve hepsi iyi adamlarga selamlar. Hürmet ile Oleg Sentsov. Lviv şehri faali Oleg Sentsov adına video mektubunu takdim etti. Mektup Rusya pishanelerinde bulungan rejissör ve bütün Ukrayna siyasi mübüslerge kol tutkanlarını bildireler. Kreml mübüsleri için onlarını unutulmaganları ve Kureş devam etkenini bilmek pek mühimdir. Aynı bunu faaller herkesке hatırlatmağa isteyler. Liha muhalifleri Oleg Sentsov onların mektubunu kurar dep ümitteler. Можливо, такий є шанс, що він колись як нього побачить. Ümit etemiz ki, bir kun Oleg bu kısa filmni köre bilir. Yasak kalıp, Ukraynaga kire qaytacağında ümit etemiz. Ayrıca Oleg Sentsov'un kureşini hakkında adamlar bilinler dep herkesge bu videonu göstermege isteyimiz. Що він не один. Він обов'язково разом з нами. O bir ozu degil, o bığzile, bızese onun ile. Biz ona kol tutamız, kol tutmak pek mühimdir. Ümit en sonunda bite. Belki okur dep düşüneyedik ya da okumasa sorasa. Bana yazarlar mı? Elbette seni unutmadılar. Cevabını eşitir. Onun için böyle insanlarga yazmak pek mühim. Herhalde böyle etip kol tutmak gerek. Ukrayna kinorejissörü 2014 senesi Mayıs ayında işgal etilgen Kırım'da Rusya kuvvetçileri tarafından tutup alındı. 2015 senesi Avgust ayında Rusya mahkemesi kanunsuz surette Ukrayna rejissörü Oleg Sentsov'nu terörcülükte sahte ve uydurma kabahatlardan 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum etti. Cezasını mahkum Yamalonensk muhtar bölgesinin Labdytnage şehrinde ala. Mayıs'ın 14'inde Oleg Sentsov bütün siyasi mübüslerini azat etmek talabının müddetsiz açılığını ilan etti.
Келечек авто милли телекөсізлік меселелері бойынша АБД президентінің кенішчісі Джон Болтон Украинаны зиярет етежек. Мұның ақында АБД Украина елчілігі Facebook сайфесінде биязевнің матбуат кетебі Сара Сандерске эсасланып хабер етті. Зиярет черчевесінде Болтон Украинаның реберлерінен ве Украин темселжелерінен көрішечек. Айны заманда АБД Украина елчісі Валерия Чалыев августның 24-інде Украина мұстақылығы күніне бағышланған парадта АБД президентінің векелеетлі темселжесі болуына жағаны хабер етті. Оның сөзлеріне көре бойле бір зиярет бірлешкен девлетлер Украинаға қол тұтқаныны ачық айдын көстерген әрекеттір. Италия Генуя шерінде купюр авдарылып түшкені нәтижесінде 35 адам әлі қолды, оларының арасында үч бала. Бұл мәліматны Италия ички ишлер назиры Матео Сальвини Facebook сайфесінде хабер етті. Қыдыру ишлері девам еті, зарар көргенлеріні тапмаға құртарыжыларға көпеклер ярдым еті. Якын ерлешкен биналардан әназы 440 секенлер тахлие етілді. Бұны Корьерде делла Сера Италия газетасы білдіре купур августның 14-інде салы күні авдарылып тұшты. 100 метрлік қадар ұзынлықта олған секция тұшты. Қаза вақтында көпірде 300-ден зияде машина болуна еді. Ерлі хабер басталары білдіргеніне көре, айны о вақыт көпірде да тамир ишлер япылайды. Италия нақлият назиры Данила Тунины әлі назерлік көпірні қызмет еткен шіркетке қаршы дава азырлағаны аққында хабер етті. Қаза олмаздан евел көпірге яшын ұрғаны аққында журналистлерге вақаны ось көзінен көргенлер айтып берді. Украина иқтисаси теннисчысы Елена Свитолина Американың Цинциннати шерінде кечкен теннис ярышының екінші қысманы муафақиетнен екенледі. 2 саат 43 даққа девам еткен ойында о Русия теннисчысы Светлана Кузнецованы енді. 7-6, 4-6, 6-4. Финалның 4-тен бірісіне чықмақ үшін ярышның 3-ші қысымында Аманда Анисимова Петр Мартичевтінің ғалибінен ярышачақ. Дабыр Украин Леся Цуренко теннис ярышының 2-ші қысымында кечкен сене ярыш ғалибі олған испан Габрине Мугурус еле ярышачақ. Теннис ойыны ярлы вақыт бойынша ақшам саат 8-де башланacak. Киев Динамосы Славия Прага тақымыны енді ве Чемпионлар Лигасының группалы бөлігіне бір адымда якынлашты. Бір күн огуне Олимпийский милли спорт комплексінде кечкен футбол матчы вақтында Украин тақымы 2-0 әсабынен ғалебе қазанды. Динамо ойыншылары матчының 11-ші дақиқасында бірінші голны орды, 2-ші гол 75-ші даққада ұрылды ве Бойлиликнен матчның ғалебі белгіленді. Финалда Динамо Филименк Аяксынен ойнажақ бірінші матч августның 21-інде Амстердамда олажақ. 2-ші ойын августның 28-інде Киевда олажақ. Үрметлі серджилер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз әді дадычо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.